Frank yen nim say ato ranchem kese ato oman konkron Ghana mo nyina ye tiri so that's what David masa bunya botre kokwa akuafo se yesu kura ye gya hem akuafo se yesu kura gya hem Mahama twi wo body eto ni Mahama enya nwie se amno kase ade koko farmer bi aton na sase e de Galamseyers for so koko afuo no gya ye ade a Mahama ye ntini koko adwuma no gya ye na sase ono ane dia waton e de Galamseyers for ama ebiso ekeka bi e de kire Mahama aha ye Penyah block media mesro say ne die mo obe like video no ada ma go subscribe button so na ba click bell notification icon of latest update na ba kire wa adwen dia ma me e wo comment section mesro so ba so a no a shibi for so enya bi ahwe e de sia de Mahama so ye shipa oba te oni ma mienu ba ko e omane bo amane omuwu se okun kase abeda nanimu a as president ne ho papa no ohun ba bi odi ase bi kura e fa oni kamafo eni ntwagefo koko akuafo so be hura gira Mahama ko ho de ni buduko o mama nya ho meje omu buduko ni nyina ne se opposition and for the price of cocoa bag e politics don't want to take cocoa was saying ka buy into cocoa bag 65 million as omu kan say we ya e kire akuafo e ma eto motirem e nyina kwa about ni hu de see ye omu tuma Mahama boom oreneye no when say our point Randy Abbey first appearance to the cocoa farmers no be mbu ye because all kon open na yeko ordinary konya stuffing chair tear rubber esika boot car ene de ko ya sese bia kama eze odi ahensem e wafuo mu ho wala mo se no enye yi cocoa grafo ehe ya de atwe mu di ye ehe ye eho a de atwe mu di ye asa agrase no kre enu achi na cocoa ntumu ba ye na ngobi enu se ntumu na eba boom amakuafo ani aje ko ba ya to cocoa mu Mahama for modena to cocoa mu pole 1.280 ya mpene ne ya mpene Mahama wa adwuma you be the best why je 1.280 a moving from 31 million to 32.28 ene kwa fonso we David Mahama de ode kan de je se na de kan asem no pana enye se na na share body da enji ara pana kwa bro vira ka tro se kokwa akuafo ni bi edi nkan abe bro Mahama nua as a preamble wey introduction obabo bro nua emotion ni Paul kra be kan na adwene kire Mahama na wozia koko kwadi bi kire mu say ado na Mahama aye no a biggest scam of all time e jana ni koko afuo no waton e de Galamseyers for onye koko afuo ni biem. Good morning fellow Ghanaians. Had I know Masi ababim me pa ocho so hwe me video ya hwe kosi na tie sam me waka mesrew uwi afase football platform so follow me na fa comment bla me udi matem fa me ho but kana hu say atem didi no ebi obi ananum se wonni ma na akọ check me comment section and na won am no ya before program so obi atan ko wo ma biem nti sam me kan me with facts eto so mienu had I know wa we Galamsey na wo pass ase etusu gold no mi koko we 2 post episode 2.5 clampo bla throw me anafa no ma DM me na be test se koko gold no be ma yentum koko we yingu nje we yinku a metena ko chem ba kwa ka ho yentungu metena mu mbetungu na sase manam de se Mahama so no bia koko ni mama o mbechem adem Mahama we wiki sa adem Mahama we wiki sa adem Mahama onu Randy Abbey ze de na poka jemai and this perfume we wiki sa as a January 6 2025 cocoa 1 ton na $11,000 plus ya wahana mbaka cha first quarter more close to $5 billion interest compared to their previous government in tongue na chesa mo menye skapa ya wa January February March April May June July August and then na asesa in that minoka say wo ko online cocoa no 1 ton no $8,000 now baka cha say wo ton ni $5,000 na cocoa no $5,000 per ton your mama ye chem two ye say na ka cha yen wo ka cha yen say wo ba $100 no so na we cocoa no ton 60 million to 65 million and one some na ya Mahama na je ngata no mi wefu ha misro mi be shem fi say you say me wa ehi me nkwa misro ndo ba ko fu ma wo ye be hyew Mahama ye beka opa he pum he subanu wonkum ayema sem obi awu a okọ o ma biem owu bia once
Inti meka no kwa no minim se mi wa mewu mo no kwale mu. Edo ode bokoko so. Me se ba kwa na meto na 30 cedis. Eh da me wa ka me de duru bi kire mo. 30 cedis. 30 cedis in the 60 cedis. End up no ka say 60 cedis. Na ba ku ye 1.1 mo ka he 1.1. And there 1.6. That's the reality on the ground. And that watum. Waletimut watum. Na me okweni mato we nya de gbo mefuso. Na beta wo san beso dimiska. Wo beso san dimiska. Ya ka mo se be yenka. Na do ho no me ka chem de no ye mayenni. Na do buy no ye for me group cooperative. You can register general. Nti me di register general. Ekwafo the whole Ghana. Mung minister no nim say me okweni onim me. Me wa Ghana card. Offending farmers kuku card mi obi. Kai mi me aso na de be ba nen. Kuku card mi obi. Corporate na for me no nti no. Ye pen for the cha no. Na abusum bia dua aba ne frɛ me ekwaje eduru free. All my prices some my liquid fertilizer. Free. In fact, media my videos be me made the last one that from last year the year no made the last one that my member bought next week. Yami adama. Abani and same no. Also the machine be about first slasher. There am she tips about which or don't know. Eko for my MB. Me nam ko fa yande buy. Me mother register but aguna is me nam ko fa yande buy. Will be ekrum. Ekun me nam ko fa yande buy. Ye 4. In the committee ko be say agene dey ya start dey da kukuku ase. Any emboye kufa de mayin some my fertilizer messi obi oja o ka se fertilizer wo dinis ka no muti ni hu wanjo bi eska me ye ku de ye ni ye te se wasa ban ba diska nti ye ku ya subscribe bia wo my first second third fourth yeah in kofu di fertilizer free and na ye bi me ya 42 bags me ka te plan say obi on ba di 1 cedi na me ku bia no so beta ka che se wo di 1 cedi. They free. So abandon talk fertilizer mobile. And they just buy fertilizer free. Yem catch them fertilizer na bi ni we. Eh dia ekufado or craba ni bia. Enu ni. Amba what buy one cha what aba wie yi no. Ah any si wini no. Enu was say wo be che. Masha me profile na say my videos be blame me ka ho asem. Wodi begu hon wancha de we yadini mimi kwa wom no mi wa mam 2 mi okuko 8 takes wa mam fertilizer 2 bags any person no esaba microbe ha esaba iyo bia na yakuko onye fertilizer nbi o mo pa mo be check ikwa for onye fertilizer nbi ekwo no fertilizer mo ya bi onye 10% enka na wotwe de ko man kron nya akrom aguna se duru abodom inkwase ka na gwa hanu konya kofu ne obefa bi wa ha meanwhile fertilizer wodi ko bi akwania wo fendan bebia depo wo bi wodi fertilizer bi ko ho ina be ka ma ndc fu wasden na me share boys bi ndra da bia hwe me we me akofo de but minim se wa dwo wo fem sei say we bi se dollar na ndɛ ya he na fertilizer na first na kokodi water na he ekufu ado na 11000 no o ma yen ahe he bla me ka che wo bat ne say eye di ha na odu kwa priest abrinkes manu kromu ekufa do ho yeso amobla Mahama beka che ekufa do amobla yo kronfo o kofute che ambua na yeska no odi inti yeto be man na oba odi yeski de be mayen no man 65 million say dollar na koda hu na me kota de cedis na me kota dollar to den na in any case we are bank papa e be nesi hu kwa say we be collect price ama ikwafo wo so ya ba papa wonim yansa wadwen adwuma adenchi na price no nim say fall no wo ko bagani ni yenya good price adentia ya kaka na ndisi fu one type na me sre because unwa clearly ni echa say wonim bibia fu kokon hu aye won say Kevin Taylor wo bo Kevin Taylor ndin aye won say Kevin Taylor say fama no intro to gufama mu no ene no bia de na mo ehu inde kokrom no ko bi se kuafo no kwase ko bi se kokuafo no say weni aja na nado bibia wo bia ya mishira wo
ba me be me nshiraw me ka say na me say Canada Japan be me nshiraw mo na mo gba ma NDC ekufa tum hwe koko kwafo yie mo hwe na nsuto me be koko mako hata me se denga hata hwe bla me be fima se me to hata koko na Mahama be koton wi awia msika aklofo sei what's my kanasem feel ganas me do mesi ya me be fa koko me ko eyumbli your meeting bi member life nti obi ano aya on time chuku around 4:35 o'clock no member life ye be din ko bobeda ma ase wo na wo hye ho no because MPP ni NDC meka we na on pema yonko bie mu a wa wasem a and I mean twa da bi awrade adum nti me san me mfise toduare ma me di ba no kwa ni de meka mutiri mu odin Ghana manyefo che NDC for meka kire mo se mbetie mafutu a they say and same be and can be gina so dia campaign no esa because Koko Asem was one of the most strong a year na mu gina so e the campaign and a 24-hour economy na mu ni asem bia bia mo because na matna omanum amagana fo humu say yes humu ye na bi kamwa ye ba be kama o mo ati boya dia ya me mebo winsoma na nkoyi a na Koko bo bae because senia NDC for kan ye no na akanyan Ghana akuafo na ofri Kumasi o ko ye haya ofa Eastern region jese Koko adwuma de enye nansan ya Galamseyers atutu Koko dagu a nanka Koko eye oman Ghana nyina so baako ediwo beka be hye bose Koko ye betumu a ono de enye ono de bo be hye wanumu be wo na o kan say sa 3000 na MPP for the ma akuafo no omu tirimu odin na omu ko wiase dwaso a ye ansana meka wiase dwaso no nsem obeka no afa okuani bi abranche we wataba ayi ode otwari fumu niam na ode kire and na de price no afa de tirim umi ahwe de oye Koko mudi kwedi sika kikiridie mudi Koko kwedi why dare you mumacheme munkume ya mopano monya ya bere okay Koko mudi kwedi sika kikiridie mudi Koko kwedi why dare you mudi tu Koko mu motu ateme me kwaka motu ateme mumacheme munkume ya mopano monya ya bere okay afo ya bere e yankasa sab ya for madam why na edit me kunin why na amami kunin blood pressure I ride it to 200/100 e why and amami kunu edit organic Koko lutugui organic chocolate organic Milo organic tea why na edit me kunin why na me kunin wo free papa misro madam before we je and fan Koko do so and found come organic chocolate Milo so and never Ghana and one of the baby breakfast and a pediam the bit menum it's what dama Mr. Wata na but mammy oyere Sign dachi, I sign a madachi. What we are, what sign so I play that PR gimmick and that psychological torture on him. At day, Bonnie Bay. Enti die Koko kuani ni boni oye nyina ne se bossa o hye no no odi so beto aba e de ma o ma odi nkunim na nne wo si Koko kuani ni die on san fata system million na mo wo so ye aye president aso ye wete sika botene 11.3 billion Ghana cedis e na wo di akọ e bin si da president bi anu wo twesa sika botene akọ ba wo di wo enjoy na Koko kuani ni die won hye
Adan. Ye be kan wo see to Jimmy ya teso. Enti onfa to Jimmy ni sa. What is it? Bone bay. Enti mesre. So Uri Mahama. Enti the mo a wo Kenya na no. They are working, yes, they said it. Exchange rate above. Cocoa ya turn $1. World market yes saying it will yes sir. Senior, me say me no case me can begin is a bra panyin. Tama o kase asem no nim sem me be bedru because see the na question na above no nim ana. Nyasa ho me bisa no nim. It is no work said the political talk. Fantastic. Just bring us and they should honor. Then they shouldn't play that tricks with us. O ma ditro o Uri Mahama aditro na waditro say we see a catch and say opanyini what trono asay obidache because from the trajectory na yakọ with the increment of cocoa no bia nim say Kufuado e dey koso na mo kan and you say now they be say CD and never make catch up you na first man Bank of Ghana governor there but say even CD appreciate and amount remittances are reduced by 50% me boa Sunday correct sani pano no so eto cement cocoa kuani nti say no wo so onum onko hawmu semio onko hawmu na wo bia aka kire ne se eboa nyina abra cement yente so yatum abra roofing sheet yente so yatum abra wato light bill na cocoa kuani no ultimate entry abra wato plastic materials ma ultimate entry what is this now who say why $1 ye yen say $1 ye to ade no dollar mu na mo fie wo the taxes e kunipa no ne wa wie sa oto na de mu a woman na mafia ye be ka unsan so mfere emre ho ase empa chew wako high nkofo say ye ni atronche ko e fere ko kefo utie bi mo explanations I ask myself the President Mahama if indeed this man is a man that I love so much so any decency left in him he should be apologizing to the cocoa farmer Majeri and yes sir that man yi asaya na because sabi trust a man for nyamano in the cocoa sector was beyond and because on one no can say for the boom he should deliver. President Mahama must stop lying and my brothers me nuanom yesi e betu cocoa mu esi akoko ya hia ne omo de atu so ni o mo agin kire mu sen me nuanom I say abina dada in first place because didi I wo omumu and I ritu abama omu no omo disappoint here because as a youth after ye say ye be ye cocoa juma kokufo ankasa na no ankasa ko platform bi ko kase wa woni asase nu ko pe asase after we ase be there na ye cocoa ba de o ma ye ni there me ka me nkwa ma dwudia say ye to asase ma Galamsey for no mu fa twa Galamsey e be nya study because he say one na ye gusu because bra na ye bra sana me na dwe kire me ba no kan dey sa enu kwe pepe obadosa Galamsey no dey koko dey be ka ana Mahama why you scam yan two ma Galamsey for Mahama yan two ma 1.250 wo me catch ra wo ne senka ukunu ni mi anka wo pe wo boyfriend ni mi anka wo pe wo sa maami we wo me wale wo ba wase ni mi anka wo pe wa kunta wo nua ni mi anka wo pe wo enya mi kunu wo enya mi girl wo enya mi ofase enti na wani breme no eyensemhunu ana wudie no enye se wani breme a anka wo mfa comment basabasa ema mi video ase emedi matam every day threatening eba me so sa video na me ye no Oshani me kasa free Jubilee House Oshani me ya commander me ya national security hweye me ya bechiw ye beye wu sei wo kasa anye me come kira wo nese me ma no so me ni fie me ni car me ni agapade ensene chairman untumi MPP chairman Kumasi me mo branch no hwe kwaye a mo de ne fa so agrada ni wosika madi yie ma sefie e cha agrada ekwe amode na faso dia mo ye chairman wuntumi no me de ene enya che na mo be che me hye me condemn me ne me mana ye tata aso nsia no ye nyina mo be hye ye bo suani ke kan kwaso asem ye nsem na wo ka no tie sa video we yie dia mo be ye mi bia mo nya me lumba se efie chi ni abofono afa dia osuani mi wu a na sa ye te Ghana ha ane nipa di matem twa madapa se me
me ye MPP ni me ye campaign edema MPP enti campaign na me ye num ana His Excellency John Mahama ka say na nado eye kromfo wa wia ganafo na wano de wo ba obeto cocoa bag 75 million ana me resign free MPP eba NDC ana me to aba e ma John Mahama nun tree ana me poza edigu cocoa so enso Mr. Sanson na me de gu cocoa na se said ye be ya anonomo masie ma kire niema bebre adisua bebre wo social media ye ntimi anyima ya afedie ye edi matam wo bia wo se wo beto cocoa 75 million ye hwe ni mu se ma ye 75 50 million kura wa ma ye just 200 Ghana cedis 2 million o went me afa nka cocoa ho anim guase kansi of state for no empanimfo na wodom gu plaster half so no me papa me wo fa me nua ne wo mo anka me pɛ me de be ho ho awo mo enti wo mo antufo se wodi nsuo agina wanum akasa anam kam your follower enso so wo gensi Mahama me comment ubiem me like ubiem me show video ubiem I don't care yen ka no kre dollar kofem wa me dollar na medie dollar gumifie dollar egumifie dollar kofem a mo bompa yesa dollar be kofem sidi nkosoro ya de dollar na to koko wa hwekua fobo wa promise ye threatening ba me so mo pa me ache me nam we me nko na me kwafuom me nkwa eye risky I don't care lumba se wo fiachi eni aboforo wo ye de obetumi ne bra so ane wokọ lumba won koi afedia mabra mo dia mo pa mo nyame mi wosika anuonyam echeche mai wuntumi ede na mo amfa anya no na me kwahye mpanyini hia ni kurasi ni bi bate seme mo chimitum mo hime mo kumia na mo ayade koko mo di kodi sika twikiridie mo di koko kodi why dare you me ame brano awurade nyame why dare you Ade 200 Ghana cedis anuru we de to koko mu mo tuateme me kwaka mo tuateme mo meche me mo nkume dia mo pa no mo nya ya bre akuafo ya bre e nkwasasa ya bre Chirawa your mama ever comment section. Aha Penyah Block Media. Accra.